Veliki salam, pozdrav dragi moji gledatelji. Evo, došao sam jutro da namjerim sve kokoši. A došao sam, imao sam šta vidjeti, pogledajte, ovdje sam pripremio bio žita. Pogledajte šta sam našao. Zatekao sam hauz, znači sve kokoši nešto podavilo, pojelo, pogledajte. Sad ćemo vam još ima. Pogledajte. Ovdje nešto mrežu podaralo i ušla. Nažalost, ostali smo bez kuka. Pogledajte jedan kratki video da vam prenesem. Samo jedno ovdje ostalo, pogledajte. Pogledajte, znači kokoši bile su znači i špricani leghorn i ove domaći crveni. Sve su znači podavljene. Pogledajte. Šok. Pogledajte. Evo jedna ovdje ostala samo. I nju ćemo nekom pokloniti. Prestanimo držati ovu. Pogledajte, užasno znači. Vidite. Sve kuke podavljene, a ima još bilo i 13 komada. Znači one su bile odnešene šta već. Eto, samo jedno ostalo. Pogledajte, dragi moji gledatelji. Na mom domaćinstvu danas, znači, nema više kuka koji smo mi imali. Pogledajte, sve perke su tu. Eto. I ova koka što nam je jedna ostala i nju ćemo nekom pokloniti. I to je to. Nema smisla, znači ovo nije realno uopšte. Baš sam tu retu radio, vidite, pogledajte sve mreže i ovo zgor isto zagrađeno. Kao što vidite, pogledajte. Znači mreža je urađena ovdje, imali smo ove sanduke za žito, ali ne može. Sad god da uradi životinja provali gladna, kusnica gladna, listica šta već, ovo je kusnica sigurno. Ali vi ćete to da odjelite da vidite je li kusnica ili nešto. Znači raja, eto zlo jutro danas na mom domaćinstvu. Došao sam da ih namjerim, pogledajte ovaj koliko jedna ostala. I nju je ovdje nešto ugulilo, pogledajte, pa je pobjegla bili. Eto. Došao sam da namjerim, imao sam šta i vidjeti. Eto, od 13 ostalo mi samo jedna ova koka. Ostat ću sra, idemo dalje. Tu i tu. Vidite što sam govorio da je odgovor pokriveno to. Ali džaba. Životinje gladne. Nisu nahranjene. Šta viš da se radi? Vidite ovdje imamo raje vratica. Bila su dobra isto. Evo urađeno. Eto. Šta ćeš? Hvala vam na podršci koju mi dajete. Svi koji možete se pretplate na moj kanal. Jako bio zahvalan, eto da jutro smo ustali da namirimo kokoši i naše ovce, ali imali smo šta i da vidimo. Tužno.
koji smo koke ranili od pilade, znači i samo su mi 3 ostale horko, eto i njih više nema, znači ja sam ih nahranio od pilade, ali njih više nema. Znači raja gotovo završeno, jedna koka ostala i nju ću nekom da poklonim. Pogledajte ovdje. Vidite. Eto. Toliko od nas. Lijep pozdrav i selam vam šalim svima koji me pratite. Podržajte, hvala vam puno. A mi ćemo nastaviti dalje.